Nā, he ai ki ngā kōrero, nā tētahi o ngā kai whakawā o te rōpū whakamana i te tiriti, te kōrero Māori a tētahi roia i aukati. He ai ki te iwi ko taua roia rā tō rātou māngai, ko tā te kai whakawāra he takahi i te wāhanga tuawhā o te ture reo Māori, he whakaiti hoki i te reo Māori. I te kōti teitei o te whanganui ātara, a Irena Smith. Ke ai te reo Māori, te reo i o maitia, koe kia mātou. Ko te reo Māori te reo tuatahi i rangona i te kōti teitei. Engari ko te reo Māori anō te take kai mua i te aroaro. Kāre te tangata i mui te tarai piunara i te kōrero Māori. Engari i tuake au ki te uiwi iaia i roto i te reo Māori i katsia e te kai whakawā. Ko Alex Hope tētahi o ngā roia mo ngā kai kreme o te rohe pōtai. O horere ana rātau ki te whakatau a te kai whakawā ko tahi tau ki muri. Koe hoki taku kōrero ati kia tū, kia kōrero i e roti te reo Māori. Ko te aha. Engari ko te whakahea te kai whakawā o te tarai pūnara i taua wā ko David Ambler, he mahi ka whakaroa ke ngā whakaritenga, ahakoa he kai whakawhiti kōrero i reira. Ko tēnei te wā tuatahi, ko whakawāngia tēnei take mea ka mana te reo, he tino mana, he mana rānei ka taia te tūraki. Kei te tautoko te taurāwhiri i te reo Māori te tono nei, ko rātau te rōpū i whakatūria i raro i te ture reo Māori. Ko te traipionara o Waitangi pēr te kōti tika ana e āhei ana te tangata, te kōrero i ona whakaro ki roto i te reo Māori. Nā te mahi a te kai whakawā, o te kai whakahaere te rao ngā traipionara, me horere ka tika i te mehe whānui tana whakatau ki te ora, ki te mate rānei o te reo Māori. Tērā nō te tautoko a ngā roia mo te krauna, hei tā rātau ka hore i tika te mahi a te tiati ki te aukati i te reo. Heoi anō, ka noho tapu te whakatau a te kai whakawā i tēnei rā, kai noa atu ki te wā hei tāna e tika ana ki te whakaputa atu. Ahakoa he aha te whakatau, he take ka noho hei tauira pia mo ngā whakawā tarai pūnara, a ngā rā kei mua. Irena Smith, Te Karere.